amasa parent impact TV Kuki channel video sinabon chavin ni lapa tuni asom get ve chana Chipinthei Talkshow yung lung kitawin tuni ahi embos Meghalaya Board of School Education and Conduct anabol class 12 commerce streamer topper anahi nunga chongnei nem ahilawale bobong min ngai amato kimuto diu ikaholim diu hi in tunia bong impact TV thalengin amasa parent congratulations kahin bolin chutale na phat man tam ta jo sin hen kai to chilai kyo to ki holim dinga phat na hin pijin ki pana let liam na kahin nei masapene ki song ka pa e amasapene nom tan hung ki holim hitin tunia hi nang ma chan chin ei lo le nang ma study so journey to yung kyo di hi na amasapene nang hi hoilai mu na hung khanglin hi ham ai lo na nu na pa min ipi ham ti chumi jo sin het nom te di ta san umi nang ma self introduction ya khon bol kamin chong de nem guite hin min bobong tin e hen kapamin paumin lun guite hin kanumin ning sakim guite hin atwa hi ke ho hi kampu pi word number 7 na ka cheng uve ale uchai zat nei wa unu mei khatle naw pasal khat kani ucha thu nang milai na milai ki paum le jegin mizo sen tu chunga commerce stream Meghalaya board in anala topper nu chu hola ko na hilo anumin apamin uchai zat nam ti chini heso ke tawin ahile ki paum le jegin tu chunga na subject chi an namak mudan na score za chu ne khat highlight nin bol pi thei dio accountancy are 74 kamu in, business studies are 93 kamu in, economics are 87 kamu in, abanle computer applications are 91 kamu in, English are 90 kamu in, alternative English are 83 kamu in. Kipam hazing subject jo se letter mark ti di hazing main. Isi ya chu ama tu chung commerce stream first position ahin la ahin. Ali percentage is that ka percentage hi for subject alternative English in la do ahile 88 ang hi laki pam le jingin chan gia ta chanu khat Kuki chanu khat itia Manipur bo jaw hi pon Manipur akola naga kalsona Shillong elo Meghalaya pumpia de commerce stream first position khat chunong hi in ki pa pinom le jin aile hijika la chumi jo se hin nang hi nalungdong mai theo aile numai khat in commerce stream hi stream la ding art science elo le commerce hi ama mi hin adol chun idei chum nan te hizong le music ha asa hi commerce ana hizing na ele nangin chilaya hinu mai khadin ichilaya Manipur hilawa gampa managa pona cha first position den la na chung chone music ki pa pi so ke ele chinale khasim chan chen ni ne khat nan sei thei dem le khasim nan wa class 10 chan hi lighthouse school kang bo pi a kana simin na metric to Manipura kana zo hi 11 and 12 hi St Edmunds higher secondary school shilanga kasim hi ale chi du chung na lol hin na hin Manipura ko na kalsona Shillong zona hita hi topper nong hin chai ipi na gelam na nalunga first position lom mu de jo kana giging chapon na ahi wangin kanula ka pa hin banle skula o zo hon zo ina ve uvin ti ham ni ka ha bola hi le position na mu the hi na ti sing uvin na ti chun encouragement ahi in tilen na ngai cham jong la tim phas in elim uvin na do nom kani jong le wang chun tham kana za cha thimji chun tham dau so gani yong le approach kana bol ngam be se apon hi wang chu chu ti kum zo ma he la ke man na di hi ka ke het zin na ti chu o zo ho yong ti admin e ke som pi ngal hi le tin kyong ka ha bol ka ke bol le ti a chu ka mo he ai ki pam le za ele ipi pen ta ni chi lol hin na mu sa ana gelam chule koi pen ja na nong lol hin am ti ana gela ke wang ka lol hin na he pathen he ka ti zingen na pathen e phat te bu za le he ka ti zingen amandam na ipi na banting le silong langa jong lungmo nga ko umtheyen tingle in langa sumle pa ya hen lang taw na ai jong le e ke thopi ding e kop jing dingen kanula ka pa ka pile ka pu ka din le ka gang so si in sung mi ri kimin e koi pi na boy na imasa umlo hilen ti a choi amon in langa pa na in son evin tin le ke yong langa hulungmong ta ku ute ho to jong ko umen he cho ji a pathini e pan pi zal he ka tinu me aile ichi tu chung na lol hin dinga hi ichan gia ki got na kiti maile nana ki got chuna na ki got te di ta san omen na chuna ki got na sungai nang ma ki got na di dan chu chi position ai lo le first simong ti chung kan ki king chapo hila na mui ti suna sai ta in aile nang ma ki got na di student khat ki got na ding chadang ima am poi le khasim chu hi jing na aile hi chi na le khasim na ki got da hi ni khat sungai ni dan izat le kha na sima school hi jingka lang le ka kai hen na jingka mata ke pan hen aban le khung ki chanting le teacher tuition ka kai ji in tuition hoi mun mi akala hen aban le hostel ka kile in ting ka ke cholin in ki cholten chun pha he ong hlom ji tan ji chun ni si a hin puni pung thom jan lang la hin mi thip nong lang la hin na le kha ka ke sim ji puni pung thom he coaching khela chu ki chol ka lo le mi thip nuwa hi na man changa hi struggle na
all la nan bol lai chan hard work nan mu za lang chu patient hard work struggle na nei za tu ne he ai mi ta chanu khat Manipur ko na kal songa north east adinga education lama khan to na kiti mai le Shillong chu hi pen in ti di he na he thei ta chu hung lo ling khat chun he ta na hi le to hi student khat hin khwa chu lo ling na dinga hi kiti mai le nang bang chu coaching kalai na tin chi coaching la hi poi mo na sa ai lo le poi mo na sa ma ji ong in sei pe pe khat dinga chun coaching tuition bio hi angai chabe se pun na school akaya ina ke simle chun hi jing tan khat dinga chu wang ke ding wang apoi mo in angai cha ka sa len aban le subject di dan chu struggle hi na them hung umji in na ke ate ka ding accountancy hi kanop min ka thanop na hi wang kanop je in na ke ding coaching ho ya poi mo ka sa in hi ja chu pha coaching hoi lai ke kai le phadham ta ke hola khong zau he to bang ma chu khat dinga chun ngai chahi zong le en iki het hin na ipi ki not my weak point le strong point hos ki het a hin he tu jung ya chu ingai cha dung ya hin thupi na ome ka te ai le ga sai chun chi first position nong hitai hi cha hin ko iya ko na na za masat penam ai lo la na man reason na ki ve na ki mu masat penam che he chu themphat ga se sawleng Shillong langa hu emission hall ha ji hin na result chu pung soma out di he ki ti ji chung kyong ka ki go in kaloi nu to hin emission a hai pai ding cyber result nga market kai do ating le emission ball pai di chu kan ki go na hin a hi wangen ti chu ku te khat tong ka lai ovin na ka ki ko be in ai wang cyber chi te lo mi ina ku na he market kai do ding ka ki go vin na so lampi a hin hong so den tan kaloi nu fan hi tham ready a kum han hi en na he za cho first position hi ati ka ve honin na lampi as ka ve den jing o he sa chung commerce ho to ka ve uvim cha cho first position ka mu ka het lo lai hian first division a pass mai me ka ko hin na ke cho cha chu mi ka chi uvin market cho la do de ka ti hin na he cha he chi ka nga le ka owak in ko te ho ka nu la ka pa ho ka ko la ka sei pi le ka cho whatsapp ma he merit list na top 10 merit list hi in thot uvin kyang ka ve in ka ta san thi mo mong pon ka dong le jing na ka ko ma am ho ko ma chi ta ham zo ham in dai ham ting ka dong jing la ata hi tin bana cho WhatsApp ma congratulations na congratulatory message tio ahung pantan ta kyong ka ta san thei nai pon ti sang ka dong jing ka lai nu dong internet na ka vel check sa ki ji in na chai na cho min chu ti a in ke pa pi pha na cho hinan te ka ti na cho kyang sa ti a kan het hi a ale ichi first position nang man namu masa pen first division mai na ki ge na hinla midanga ko na side na ko na chu watch merit list ung ki ma ko first position a hi na namin anamu wa ta sanana nei nai poina hinla chama zo ko meals and congratulation nan bola ko na hitan ti this year nong ele hi chana feel to ipi mi bang kim ha akipating akap min ai lo le anuin ai lo le iti sai dam aza chong chomin ama reaction au min na chinang ma expect an reaction to iti na film ai lo le tabang dola sa na chu meals and mu het nom ni ta sa me ka sa chom sa ama sa pena ka result ka het na chun na ka kipa in ka mark so chu ka ve in na ka gel to ahung bang na ji chung ka kipa in le ai wang first position kam mu chun ka result ka ve na pa ka kithin ai tan na epic ti dham ti ka kithin jing hi wang ka pass ka khet na chung ka kipa in ka nu la ka pa jong ka sei pe hi wang first position a he ti achun ka mo ka tha jing in na ka nu la ka pa ka kola hi le ka sei yong ka sei thei ta pon aba ne ka lai nu hin ei sei pe na ti so ka mo ka dan jing in pa wal ji chang ka he ki pa wa ji tinu le pa in na ki ne pi na hel chung lama chu lo hin na mu ta ji chu ki pa na mi len na don bo na nu le na pa ko ma ki pa ji chan gi na ki pa wa ji ki pa ji na le he lo ko as no no min avail congratulation kain bol kin kin zo like social media ai lo wala WhatsApp Facebook ti ho chu congratulation message su izanam khat na mu de hin na hi chi na mu na chung chu na hin nang in zo ami chan chia chu reply na bol zo lo di ka ta san thing sei leng it's also nangin tunin nanga din chance kat nain peng gating china reply zo lo ho kawa chun nangin ipina sai no mam chu chilai muna studio na reply the chong chance nan peng ka result hung out hin ka het mi ka het hian lang ka het lo hi zong le na social media apat na hian lang ta e mu a hi zong le e ke pa pi tamin ga ke sai le ke sang a ke pa zo atam ka mu ting len ka tha no min na a chung je wa tham message hin thot ho zong bon chan ka reply thei pon ai ke boy ji cho ai wang tu a hi kyong chi pha na hi congratulate in bol zo se in ke pa pi zo se chunga ke pa tho ka se ye
ai le ki pam le jing nang zo ma ba le hung lol hingin lang sangai hoi zo le phazo ai result hung to pe jing ti chu impact Kuki channel thaling in kin rong wis ka hin bol kin ai le nang ma lol hin na chunga hin na oza chule na nu na pa pan la dan yo khat nen se the dia hostela ka hi in na gampa ma ka hi hin hi wangin kanula ka pa to hin ni hla se in ka ki ho oven sumle pai awat zong le ti chun ka sei jing en na amanin zong ki wa lo helin in thot jing honen school langa fi ho pi di han lang coaching a pi di han lang tele ne di hi zong le ki wa lo vin e koi honen aban le in til kho jing honen na ni hla ka kheu chan se ta se kum zong inule pa oi za ting le ile khasim nom na he ahung ji in na aban le kapi le kapu ho mo zo si dong kha ve ka ki ho vin na mo chan ga ka min pha no men until closing oven aban le school ak ozo ho hin teachun exam ho yong le hin hoi ta kana bol ji in na he cha pa na he kin na ti dham a hin nei them them oven cha cha e ke hope ji ve na kha ve le ti a chu ke ha bolin position na mu the he ti ho e seizing oven aban le ka sei ma banga chu ka het lo ma le ka do jing ding no a sei ji oven na a hi wangan ka za cha ji chun kana sei ngam be se ji lo hi wa chai chai langa ka gyal gyal a hi le ke man na ti bo he ka ti ni wanga chu kyong koloi ho to ti chun ka ho tu ji vin ka dong ji vin na ting le class ho ki chai ham jong le hun teacher ho ka ngai cha pe pen kom ka chi vin ka ti chun extra ka kil sa ji vin teacher ho ni ke thu pi na ho a hi le ichia na lol hin na hi nu le pa guide ai lo le ozo guide na chu na hin saitan atam zo hi nang ma nan ho lim da na event na hi le nu le pa to ke ha ka nga na hi na hostel Shillong kam ta na hi in outside Manipur state cho ma hi tai ai le in hi cha hi nang na le ka sim na hi nu le pa ko mo lo ni ji chun ipi pen chun nup na sa pe nam ai lo le hoi lai ta chu kan thei na ki sa pe nam na kan thei na le nup na sa na pen chu khat khat sai tiam inak chun ke le kha ka sima hi le thip lo le hin ka thei ji hin na ken ka sei chu le kha sim kha he za bol de he ka ti ji in ti chun kana sei ji in sunga he le kha ka sima hi la chun chu le hi la ho le kha ka ni sim ten jo thip chana hi na midang paulo wa ke lung lu ta le kha ka sim ji in hostel a ha chu hi le ti sei tha mi tam ta hung kim khom personality chum hung kim khom a hian bang chun ha sa kana sa thawin na hung chu kum ji le hon chi cha chu ka sei ma panga chu thip nung lang le hin le kha ka sim ji a hian chu a in anop na chu cái anop na chu atamin na hi wanga chu na sa na mil thelo kha chu te di me incidents kha akimil thelo kha ika ni lai ki pa ni lai nup na la kha akimil ilung sunga omjing na for example as na loina poi hota chuna gawale na ham ai lo le na nu na pandan til kho na chu chang khat a chu na ki pan ham ti chu te di hin hi chu nang man na secret an ki koi got ham ai lo le ti chu secret ham chu hi di po ni ki pan na phone do chu si yong hi di po na chu ga ti chu bo se chu ga ti thui cái hình nào ai le na ki pan hi ga sai ding a chicken nan sai pi le na ki pan na pe ni gan thei ta hostel ina ti ti lo mi personality za chom chom le kha nin sum na lo le ni kho sa na ki pan ni na mil thelo ni ka ta sa ni hi le ki pan ne jing chom sa break an allow it and break zo le tu chunga topper nu te khau le ban hung char ke no te
break chom cha chuni kilata ventun embos nuya commerce stream topper ani nunga bo bong to ban chom hong kyolim kin hoite ele bong nang ma tuin na lekha sem chung sang tu chuni kyolim tai na break sang chun ele tuin nang ma personal line ele nang ma thanop na mi hem chun hobbies ele le epime tiam za za om so ke ele na hin khwa dinga hi kiti mai le koi hi na lung sit pe na na hin khwa na hin ko kiti tu chan ge ya dinga koi chun na lung sit pe na tu station ani ka lung sit pen chu kanu la ka pa isi ale ki pam the jing nu le pa khel chu tu chan ge na de lung sit tang yong chu de lo de ka ta sanin ai le pi men du pe na ti a in izin ting lao me ting lao ko nong ko ni ju chen ting lao me ti lo so dang i hon ni ading chu tam pium jong le favorite ting lao me ma ong ji dam dong dam so na pen everything he so again ting lao me sa le nga chu sometime ma boy ni la tu ye hin na ai le bong tu ai nanga dinga ti sei dem tu chung na credit hina ko na pe nom pen na lo le na chungai ka lo hen na ka credit he ma sa pen pathian ka pi no men aban le tang lo ba e hila e support jing kanu la ka pa hin aban le skula hen lang coaching center a hen lang ko za ho zo se na aban le well research jo se ka pi no me credit he ki pam the jing ai le nain khwa na tu kitile mihim jo se m object kinai so ken ipi chu na m am ai lo ipi ja na m ha na tar ka ti dan so ipi ja na tu ham na chu tu sun ya khat in se ke katup chu hi le charter accountant hi di hi a hin mu te te di chu ti na he pon jong le mi him hin atup le doi khat ke nei ji chun na charter accountant hi a hian ti a lai manipura class 9 na syllabus hong ke khiale cha chun home science commerce le computer application ki landing a hong men na cha chun ke hin commerce kana la en hiji masanga chun ka thanop na jong hin kana hebe se ona le khalanga he banga chu kanu hin medical line langa ina sol nom bi chun kana ki gyal ha thobe ai wang class 9 na pa commerce kan la chun jiwang accountancy a hian jiwang ka thanop na he ti kan ki he do in na tham interest kan nei yan cha pa na chu ti chu ka khong thanop che che to thona chu charter accountant hi ti hi hian ting le e hola in zong aki he khabe se pona civil service hong chu ki dei so kai na ting le mi tampi in zong an hung hi ding ta san omen wanga chicken ka ga tup chu charter accountant hi thi he ki pam le jing mas malama na tu pi pen charter account chu mute in tin avel wis ka hin bol kinin chung chona chon hitabang lungtup na nei na chunga chon nang zo hung ki ha bol lang mi kho khat le e ku ki society sunga he thei khat hung kit in ti chavel wis ka hin bol kin ai le na hin kho memen hin kho hin ngai sang akinai so ke na role model ti di mai chai ni chi na hin kho na ngai sang chu koi ham ai lo le hi chi chu na hin kho chan gya ne ki thopi zo role model chat chu kane hin na ai wang ke wang ka ngai sang chu le kanula ka pai hi jing ji chu kanula ka pa to ke ha ba me amani hin ti sei dam encourage a ball hanin inspire zong a ball hanin ni khat le mi khat na hung hi di he ti ho ina sei jing hon na lekha lama hin kanun jong i ha hilen lekha kanyaw lai hen aban le amanin mi khat na hi ding angai ye ti e ki het sa hon ji hin na amani he jing e ka role model so pam he jing in chanu ching ta nu le pan ananai kha jin avelen nu le pa chunga jong avelen ki pa thui sei kit ovin ai le bong ga sai dinga chu tu chungai commerce stream ma dinga chu topper khat na hi tan megalaya pumpia dinga sana ai le chi tele wa chu he thei dinga chu chima sang ki ti me like lower class high school life hapan is tapang credit chu na na yam chu na sai thei diam he thei dinga sana kanya wa pa na he le khai ka thim pon na ti chun kanu to hen kana hil ling ji hon a hen ka the mo dan dan chu te pi dong lo hen ai wangin class 4 ho khung hi a hen ka chamin kan ki simpanin na ban le tuition ti hong khung kai pan tan cha chu ti chu kong ka ha bolin school attendance hong hi kan easy school option loading hi kana tup ji na hi thai chana option loading class miss loading ti he hen ban le private tuition phaten kan la ti chun class 7 ka hi hamma pa na hin ke ho class ha chun na first position chu ka chang ji hi jong le second position hi kana chang ji in wang class 8 na pa na wang chun first second ti hun na koloi ho to chun ti chun khong ki lap to pe ove ting le class 10 metric nga chun Cedar Hills district na hin line na cha chu fourth position ka mo Cedar Hills pumpia dia fourth position fourth okay ki pam le jingen
le kha kana them poi ti so zo ase hi na le kha thip lo hi le class 10 and 12 het he ta chung lo hing lo di a hin hi ji chen ama in tu ne ikho lim na zo kha sai tai ti mi pio sin mi hal chi de le nup na de ga sai thu hin na ele niam khat nu mai kha hin na hin tabang ga sai dinga chu chapang cha heng lo chu nu mai ki ti ele kyong pasal ka hin pasal hin di dan chu ne hot ka ki het ni na nang nu mai ne hi ji chu nu mai hindi dan ni tabang ki hin le i society sungwai mi vet zui the hi diam di chu nang ma ne khat le kha hom ga sai te nu mai hi ga vet nai le nun nem da na apha in aban ting le pasal la nu mai ki khit na pon si banga chu nu mai ho zong ga vet na le ho society na te service ni hong he hlom thowin na si si chun nu mai ho zong he tup le doi ne ya hi te te di khat han lang ta chu women empowerment ti ham na chi dinga hi nu mai yo si tup le doi khat ne ya hunung le pham khat hi so kai ding aban ting le ti ba banga in sunga hi han lang khu sunga hi zong le pan la thei sana la ting le kinyau sa anun nem chu hi jing lai chu hi kal si chu society so anu mai phata mentin ting le ji pha zong ngong khung tam de ti chu ki ne na he ngin ai le to ga sai ding chun tu na career line hung lut ke ti na manipur a zong ga me ding a chu no isunga ding a hi institute loi khat hi tai na higher secondary sana chu ai le manipur school hoi pha he za loma nai ipi pen ta chu meghalaya chu na zura silong chu na zura ti chu thamkhat a story chu se ke wang chu in ka ngai ji hin na kana pot do nom pun kan la ka pa comment song kana se in manipura kasim den di a hi kana tin hi ma ni in meghalaya chi in neti honin na ta jo kyong kana sei in sing ka chi nom poi la ya kum tin ding la ya phai ham khat na le kha kasim de hina imphal sunga hi le kha kasim no me ka tin ina kun ka pot do nom poi ka tin ai banga chi in chi ne ti honin cha jo result hung out dan ka result long chu alung han thlai ji chun ina sol han yan tin le silong lama ma chu u te ho tam ji chun na e vet tup ding ni om ji chun ina sol han yan hi chu ho ji a chu kyong amani thu ka ngai a kana chi ya ai le nu le pa thu ngai aphat chom na chu tu ni zong he ta we nu le pa thu chu henge nan thu ta chun manipura chana kai le chun ipm khat chu ai lo wala chun tu ni na lol hen ma nan nu mu zo lo mai thai hi na nu le pa thu na ngai ja chu nu le pa thu na ngai chunga pathi ne zong wang na hin pia na le ka sim na la ma hita chu nan ki tho pi jing ja tu ne hi meghalaya pompi ai lo le manipur pompi a chu he thai khat nong hi ke ta in le ka sim na la ma hen ai le mi min na ga sai dinga chu ide ingai omso ke in ai idu chat ai lo le ai pidi ivanong chu ai man isin thei khat omso ke na nangin hi chulai na favorite color pi ha bai le favorite color chu sei lo ang pink he sing Paulen sa nup na de ga ki do tu ai ai le ga sai dia to na college ti chu to na kai na college nong lo le na college chan chin ai lo le chilaya na college athilpha na chan na ga na chu ai lo le gam manipur sunga college wan jong abol di wa na de uma ka ti chu na college kai na sunga chu het thei ai lo le ki hil na thei tam pinan mu ding te ta sa no min chilanga manipur ang chu bo sa dinga dei sai pi ma a ki difference na chu te ding manipura chu ani kai ta lo ji chun pp ham a kha ta pon na hi song le ka school wa tam activities hoi a phan tamin hi chu hi le knowledge quest akiti na hi chi lakhat na hin ni ve ham a ke bolen class ho ke sai phat hin hi cha chu PowerPoint presentation ki bol ji a hi cha chu ki hil son a hin na student ho in he thei da na explanation na ki pg a hin hi cho hin jong khat ve le ka za win tham I chan ham khat a hin confidence so sang in na sti ho yong hin ban le talent fest akiti in student ho zo sin a bol thei tham dia chu showcase ki bol na ki te na ho umin hi cho hin ban le sports lama zong pha in sports activities ho sports langa chinom ho ding in zong na school langa hun tham hoi ta in ki bol in na sports ho zong chi jo hi sing ye ti dan chu manipura na kai ta lo hi ji chun ipi lo hi kha pon hi zong le ka highlight nom chu hi le knowledge question na PowerPoint presentation student khat in midang ki la ki te na ki te puma ki hil na aban le talent fest ibol thei za chum emi ke vet sa ki te puma cho cho he
ale ki pam le jing Manipur na kai ta ji case knowledge na lei lo so na sai di chat hin sunan sai di chat ke nei le ni zo si na nu na pam in chu zo introduction asana na sai tan ai le I had nom du ta sa min aji chu ai ni kyo le man he nang ma education journey ela tu chung lo le na journey tu jong le nang ma personality chu mi sing ne I had di ta sa I had nom di ta sa no min ja chu nu le party me tin ama ni chun pina to anam ai lo le tu din muna hi ipp bo anam ti chu ne khat ga sai the ka pawang hin service ani pun ti a chu ina abat abol ho he zingen kanu hele nung po LP school ho primary teacher he ki pawang he zingen nu bo bong nu le pa chan chin ai lo le pi bo lam ti chu he du ta sa no men ai le bong ga sai ding a chu tu ni chan ye na lo le na chunga hina he thei ding a ki pa na ki ti le ne nong ki pa pi hi koi umam ti ga men sen the ko ti dan chu society sunga wa hin student organization za chom omin na elo le ga setting chun veng sung ka po youth club ka po pm cho chun koi ki pa felicitation cha chu hi na in mo na wa ki pa thu sai chu result hong so achun shilonga ko ma hi na it's achun result hong so achun KSO Shillong te ensong ke papinan congratulatory message khat au same movin na ensong so kamu in aban le huina zong huin ke de bless Shillong ang phondo na ga ni yun na aban ting le anne dinga in ko mi atamin ani la se acho tho chu ga hemin phaleng pa pau thang hau kip na ban le pa reverend Jesse boy guite hi ban ting le ka ute kikin ki khat na ama chu hin ban le ka ugo pute hi ban ting le sir lang ting sai te ni hi honin na amo chu hin ting le in lang ka hungin ka pile ka pute in hung uven ti chun ke pa na mai cham no hung set pi uven chu hi sing to ga he the student level Manipur ko na chu ma cha ngai la poi ai le tu chunga chu Meghalaya pumpia dinga chu kamal stream chu first position topper chu nei ele chi te kan mabana na le khasim na ding te me tin institute dang nang na lut na dinga chu offer na mo kamu wang poi ni wang chun kha be chu call hong kha in na information technology and management at ham cha chun in call win hi wang ki chu to Shillong St Anthony's admission ka ki bol hi ta ji chun na kana don ta poi ele chlai St Anthony's station nang chanchin ki tile first position ai lo na lol hen cho het te diu ta sa no min na cha chu amon offer ti tab I ma sa sem lo ai offer ti howang poi ti chu result pot la chun na hung out chu ka chu ka chi pai wa admission ka bol ji ngo he chu sa na ba chu dang na chu offer ma sa di nai lo na ele chu lang ha se ne kho de pon ma bo chu ga se ding a chu offer chu de na man hi pon chu na nga de offer ngai la chun ptm ga se ding a chu min na ha he na pas popularity na tu na popular pa katin hai point na popular ma je in hisang le chen ga discuss to hin ele to hi Shillong ma ban sim zom ding na ti hi na tun ga sai ding in lekha sim ding dan na mabana ho na sai pi kati dan chu ahong khang lending class 10 12 exam in piding ho hi omin amo gp na sai pi no iti lekha ki sim la pa dem ti chu 11 12 I stream hi en ki khan hi tan na sim ingi tai ki khan hi ta se a chu lunglut ta thano pumai sim la le kha sim anu min na tha se pumai sim ma la wang chun ha pen tan den hi wang lunglut ta thanom ta in sim la wang anu min ja chu le kha sim ting le hin lunglut ta sima ban le thanok na zong tam ta bol num min hi zong le kha sim to balance bola le kha sim to pi pe na ko ya da aban den le kha sim bana free time ma chu bol num bol the a hi wang a chu le kha sim phai wang to kha lo ni ban ting le mi zo se pathin gin jing ting hina che hi pe ne ai le ti pam le jeng nang ma ai ga sai dia nang ma na hin to so na sai hi na ai le tun mi nu mi palang ne chu ang ki dong it mi ga vel ai mi te hi in sung gan the se hi lovin in ule pa te ho chu le khalam ana la sam jong tam pi umo win na ai le henge nang bong chu na nu na panan support in Shillong le khanin sim sai chan ge chu nong lol heng tai te khana in sung gan thei za la le kha sim zo lo tam pi kit awin ai lo wale anu le pan acha le kha sim kho sa lo zo kit na hi cha hi nu le pa te hin chung chona chun cha te hi mid ding idei so ke kit awin ka cha chun hi khal mi te ki bang han ti chu adei so ke kit awin ele i cha hi nu le pa ten
cha te ahi banga ho kha zo lo ting kaga sai nom chu nai na fi na to sang mai the na to lo song mai the na khat ve ham ni ve ham chu le na veng som khat na mu ti elo le te ding chu ka ging chai jingka ne la apa zu kham elo le sung mai cham ki sem lo ne sung chu itiang lum lo hi na nang cho na mu ting ipi na film cha ka na society a tinga chu itin ki sa le hoi in ti chu na lung lian leo khat hầu là vài thu hiệp buồn này nu là bà hiện trả tiền đình hay ghé lại thì là làm pi pi ôm gì nghe service ni họ bù trả xuất rồi thì tiếng tí này ông hiệp buồn na làm pi tam tàu ông tan tụi ai na tổ chức nô ni cái đàn cho government service chất nào thì ni ngay buồn cái đàn cho cái vợ này đình rồi làm pi tam tàu ông cho thêm mai họ là bản tin là trả tiền sẽ support bola na encouragement puma kiến thấy hình lăng cái vài cho rong là bản đểประเทศทุกอากิฮิลจริงดิเห็นนะทุกปีเป็นประเทศนี้เห็นแล้วว่าจนกี่วันมาจากอาการอุ่นป่วยก็ติดนะอีบอลเลยเสียประเทศเห็นดีเห็นแต่จนนู้นแหละปาเต้นจากแต่เห็นประเทศทุกอังฮิลละบันติงแหละสมเด็จไปลำเห็นนะเลยข้าซิมละดิ่งว่าฮิฮอลเทจะน่าฮอลดีเห็นก็ติอะไรกี่ปอมแหละจริงๆแกสิ่งที่ฉันจะกันโดดสาวน่ะจะดังไอ้ปอนนะเห็นดีว่านั่นเห็นนะก็ที่จะเห็นโมโดจริงเลยสินะนั่นละลุโลไม่เที่จะกันเสียสาวจะเป็นกี่ปอมแล้วก็กี่อย่างหอยเดียวนั่นเสียท้องอะไรไอ้เลยทุกจงนั่นรอเลยนะจงไอ้นั่นมีเดียกี่ทีเลยตัวนี้ไอ้ที่ไล่เกี่ยวกับมีเดียเฮาส์ก็ได้เห็นที่ชูไอ้มีแมกกาซีนตรงนี้เห็นที่เราตั้มปีอมตานี่จะไอ้คุยๆนั่งมา personal interview นั่งบัวคุยๆชูก็มีฉันเดียวมาสเปนินresult โจว่ากังกุยโพสต์แต่เห็นนะบานนี้ชิลองลังอ่ะเขาส่งนะสิท่าเลยชิลองลังมาจุนชิลอง Times 10 newspaper ดิ้ง interview ของเราวินบานเล่ local news channel ดิ้งจง interview ของเราวินนะบานเล่ Voice of the Hills magazine ยัง interview อะไรอินบานเล่จะลายimpact kitchen phong thế gì nghe nha gì chú ý họ thì na khana xây dựng chú celebrity chen lang businessman and politician hi rong le ama sa pen chú media house ko na hi popularity ho hi nang chú henge na popular na ding ka dei popularity to dei hi na te hi rong le chun alo thelo sa nan zui hi tai na nang na cái cầu thôi pon amon cái hòn căn đần lụt thầu này thì chúng tôi xin này cái hẹn này lăng ấy là ở đây là đi nhìn gạo kiểu lim khát trong sạch gạo này tiền dunia hi Kuki chanu khat in chan ya lo thena na hin nei ta hi ti da na Kuki chapa khat be hi ta do the lo ha challenging na khat chu hin ga se de mo ipi ti da na pasalo hi niam zo se de khat lungya la om na ka ti dan chu nei nu me le paso ki khe de poi ai le ka sai dinga tu le tu din mo na che vet ale silong am ta chanu ta chapa zo si la chu ta chân người win này tay ta support sẽ loser này tay nè năng ngạc con này gạt thì anh em mong sẽ thấy tâm phim là thấy trong này gạt thấy đi ngạc chú tụi lưỡi tụi dia chú chỉ lo ngạc con nào chú lấy khát sim ý là anh chỉ là chú hết thấy tâm bây giờ anh ôm tan hay là Meghalaya pumpia dengan topper hi cái lo lẹ ama sa penalty mai thấy đi dùng anh pasal lo kau mai pin say pin đâu thì chú cũng buồn thế cho nên cái tin anh chú gạt sai đi ngay hiểu đi thì nên mình hiện là pasal hiện là nam đi pasal hoa vậy cho nên mình khát những cái mũ hiện tại vậy chẳng bạn nào hiện pasal hoa hiểm mũ điều na tình hiểm mũ gút tay tay điều vì cái sẽ pasal khát pen giống lệ tụi anh cái là giống Amy tamin na tại cho Amy mình khát những cái mũ hiện tại vậy chẳng bạn parting là bằng pasal hoa khát pen không hiểu cái gì nữa ai lệ bubong an bo do tapon Meghalaya ai lo silong anong ta sa pazo si bubong itu ni challenge an bo mai ama bon kamu thele ti chu challenge ka dai tan kam bo lo tin aban kit tele challenge studio azang ta sa pakhat chung ai chan he ti chu kan se kin tele na lekha sim zo se wa chung wis alo ling na thei sang pe rong pang ning ka hin tiam kin ai le bong tu nia he la sung hi ta tin na ga sai dinga chu lekha sim na hi na na lekha sim chan pi ho ga ti le zona se tu related theme chu hina le zong le last message sa ding ai pin se no mam ating le impact tv hung ki bol do Kuki chen hung ki bol do chung sang su pin se no mam chu na nga de public message ka den hile mi zo se ating na ama sa penin sim lai ho ti tangin na
ดิงอาทบีเป็นจูเลขาซิมีเห็นคนนู้นเลยมีขัดฮีเตดิงอังไงจะอิน่าดีเห็นลังอินสุงาดีเห็นลังขุสุงานำสุงาดิงาฮิซองเลทิลขัดฮีบันติงเลทำ public interest นัตโตเดียอาทบีอินน่า society ดิงาพมขัดฮีอังไงอินADCSฮิปวนอีจังจานฮิโอเอ็นเซปิววินิเลขาซิมีฮีเลADCSคิซิมโลดีเห็นsociety kon ipika contribute the ham ti gyalana lekha sim de hian chu sim lai ho ko ma ka sei no ma he aban ting le athopi pe na wang pathin he number 1 in ke koi sing la na phat se ai ball ito tham zo se ai pathin he chung no pe nai ko ya ikil han do ai le mu se hi thei jing gen chu chu hian ban le la ya impact tv te ning ko he ka ke pa in na ke song ta pajan na ka nei hoyong hi ja ko na hi min an he be ting ka ta sanin ban ting chi ja chun ke pa thu ka sayin impact tv te ko ma nang ho song sei dam khang to wen lang ma chal che wen lang na thu sei ka thim hen chu he best wishes kam bo le pam ha jingin thank you na ai le bong tu ni ai selen impact su dia no nga na phat man tam ta nan kai do kyo to kyo le ma nom je na velen ki pa thu ken sei ni na ki song ka ki pa pele tu ni episode so me get ve chana talk so chu tun hin khum kha ke taw chen aban episode le koi to I kyo lim diom ti chana nga otin tu nia kyo lim na ai lo le ipi sainom feedback in bon nom no YouTube ang ki upload teng le comment section a khun ide ingeo chuilo suggestion in bol tin kain request kin tu ni la impact tv ku kitchen video sin bon chavin mang pha